Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. U nedjelju smo bili svjedoci najvećeg balkanskog eventa. Kao što svi znamo, u pitanju je boks event koji je organizovao Baka Prase. Svi mečevi bili su interesantni na svoj način, ali meč u kojim je učestvovao Mihajlo Madić bio je nešto posebno. Miki je zasluženo odnio pobjedu protiv PDK-a i time ispunio srca mnogih navijača. Nakon meča se minimalno eksponirao, što je dodatno za pohvalu. Tek u jučerašnjem streamu kod svog prijatelja oglasio se po pitanju boks meča. A šta je Miki imao da kaže, poslušat ćemo u nastavku videa. Kod mene sve pozitivno. Ima neki 0% negativ, 0,1% negativnih, ali sve ostalo je... Pa dobro, meni nije ništa. Nije sve u redu, nego ja sam povraćal. Jedino ovo što sam primio infuziju, evo ovde, ja da vam pokažem, tu ovde, i imam, evo ovde, ali nije strašno. Od čeg ti je to? Ko je? Leva ili desna? Ne, ta, ugrebotila. Pa od ovo, vjerojatno kad sam padao, moguće. Kaže, je li... Ali ja koliko sam ja nju čuo, ona mi reče povraćaj svinju. Tebi? Nju je malo ponalo, da. Nju je ponalo hajpa, da. Ona je malo pribacila. Pa što bi Miki nije ova Valentina uzela rukavice i nabila ju? Tata mi je to i predložio malo da napravim pauzu. Da. Samo da ispravim, ljudi, vjerojatno ti misliš krivo, nije Miki mislio pauzu 2 godine od lajvanja i svega, nego pauzu od borbi. Od boks meča, da. Nije ljudi mislio Miki na ovo, znaš. Bio je ovo skup Mihajlovih mini izjava. Šta reći nego svaka čast za jednog jedinog Mihajla Madića, pravednika. Čestitamo Mihajlu i od strane naše produkcije. I također u narednom periodu želimo mu uspjeh na svim poljima. Na polju boksa zasigurno ćemo čekati dugo, ali bitno je da je začepio usta svim hejterima. Aura je sada isfarmana od strane Mihajla i jednostavno može da uživa. A ja se isto tako nadam da ste i vi uživali u ovoj reportaži. Do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao.